אומייגאד! אימא, אני בדיוק קוראת את חיים בזה וכתבם באלוהים על הראש שלי. אימא'לה. Sebuah drone Yaman dilaporkan menembus pertahanan udara Israel hingga menyerang Bandara Ramon di Al-Nakab, Palestina Selatan pada Minggu 7 September 2025. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar dan asap tebal membumbung setelah serangan tersebut. Media Israel menyebut serangan itu merupakan drone keempat yang diluncurkan dari Yaman dalam satu hari. Mengutip Al-Mayadin, pesawat tak berawak itu dilaporkan menabrak terminal penumpang, serta menyebabkan 2 pemukim mengalami luka-luka. Sementara itu, 3 drone sebelumnya berhasil dicegat sebelum mencapai target. Imbas kejadian tersebut, otoritas bandara Israel menghentikan sementara navigasi udara di atas Bandara Ramon seusai insiden itu. אומייגאד! אימא, אני בדיוק קוראת את חיים בזה וכתבם באלוהים על הראש שלי. אומייגאד! אימא, אני בדיוק קוראת את חיים בזה וכתבם באלוהים על הראש שלי. אימא'לה. נפל לי כתבם. לי. לא להיכנס, נפל שם הכתבם. אומייגאד! אימא, אני בדיוק קוראת את חיים בזה וכתבם באלוהים על הראש שלי. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.